Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Ukwenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification and then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane kwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Ingane kwethu kunesigameko esenzakalayo ngonyaka odlule, unyaka ka-2025, kwakuwuFebruwari mangingaphazami, isigameko sokubulawa kwephoyisa laphaya endaweni-ke yaseMachubeni eNanda, emva kokuthi-ke lishiye noma-ke lihlukana nentombi yalo. Lelo phoyisa-ke labulawa lase-ke liphucwa-ke nesibhamu somthetho. Leso sigameko senzeka emva kokubulawa kowayilida ye-West Gang, nokwasolakala ukuthi-ke igelekeqe ziyayiphindiselela emva kokubulawa komphathi walo. Amaphoyisa-ke ebengakaze abophe muntu kuze kube manje, kodwa-ke kusukela lapho amaphoyisa impela ebelo ephenya. Udaba-ke oluvelayo ekulona-ke usuku lwanamhlanje kuthiwa-ke laphaya khona-ke eNanda laphaya ngakaBesta eyintombini. Usuka kaBesta nje uhamba ngomgaqo oyenanda ungakawushiya uBesta, kunendawo laphaya ekuthiwa-ke iseyintombini. Kuthiwa-ke abasolwa abawu-3 ekuthiwa-ke amaphoyisa athema ethi-ke ayababuza noma-ke ayabaconfronta ngenhloso yokuthi-ke ababuze imibuzo. Kuthiwa-ke laba bafana abathathu bavele-ke badubula kuqala, amaphoyisa aseke nabo ayabadubula bashona. 3 wama-members e-West Gang, esingasho sithi-ke amaphoyisa namhlanje abathume uphuthu. Like ividiyo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Yize ku-Trend TV izohlezi ikhona la inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.